Mwaramutse bakunzi bacu tubahaye ikaze kuri aya makuru yo muri iki gitondo. Amakuru ari buze kwibanda ahanini ku nama ya 33 y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Kuri iyo nama turareberaho ingingo ebyiri zizwe muri iyo nama. Ingingo ya mbere turaza kureba ishirwaho rya Perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kuri uwo mwanya. Iyindi ngingo turi buze kureba n'ibijyanye n'ivugururwa. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe ukaba usaba kuko akanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni gashobora kuvugururwa. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, barangiza ukagenda ubona amakuru yacu, amakuru yizewe acukumbuye. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Kuko bisanzwe iyi nama ya Afrika yunze ubumwe iteranira ya Addis Abeba muri Ethiopia. Ikigenderewe cyane bwa mbere kuko iterana rimwe mu mwaka. Ubwa mbere iyi nama yateranye ku itariki 9. Icyabanjije gukorwa, babanje gushyiraho ubuyobozi bushya, batora perezida w'uwo muryango ariwe perezida wa Afrika y'Epfo, niwe watowe, Cyril Ramaphosa. Akaba asimbuye perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi wari umaze umwaka kuri uwo mwanya wa perezida wa Afrika yunze ubumwe. Uyu perezida wa Afrika y'Epfo akaba yarasimbuye kuri uwo mwanya perezida wa Misiri wari uhamaze umwaka. Ikindi impinduka yagaragaye n'ishyirwaho rya Felix Tchisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa vice perezida w'uyu muryango. Ibintu bidakunzeho kuba mu gihugu nka Kongo, kuko igihugu nka Kongo cyaherukaga uyu mwanya muri za 67. Ubwo ngubwo nta wundi mu perezida wari uhari wayoboraga Kongo yari Mobutu Sese Seko. Akaba ari we wari uheruka kuri uyu mwanya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu perezida Antoine Chilombo akaba yaragiriwe icyizere, bamutorera kuri uyu mwanya wa vice perezida wa Afrika yunze ubumwe. Bigaragara kuko Kongo iri kugenda kandi igarurwa icyizere ku ruhando nyafurika. Ikigenderewe cya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barashaka kuko ashobora kuba perezida w'uyu muryango muri 2021. Ibi ibintu bikaba bitakunze kubaho mu gihugu nka Kongo cyazahajwe n'intambara. Ariko perezida Felix Tchisekedi bakaba baramugiriye icyizere cyo kuzayobora uyu muryango muri 2021, ubwo uyu perezida wa Afrika y'Epfo azaba arangije manda yiwe. Ikindi kandi aba banyafurika basabye, aba baperezida bakaba barasabye kuko akanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni bita Conseil de Sécurité des Nations Unies gashobora guhindurwa, kuko basanga kuko Afrika idahagarariwe neza nk'uko bo babyifuza. Ibi bakaba barabigarutseho kandi mu nama yabahuje i Dakar yiga ku mahoro muri Afrika. Ikaba isanga kuko igihe kigeze kuko abanyafurika nabo bahagararirwa neza muri aka kanama gashinzwe umutekano ku isi. Ahanini bafatira ku rupfu rwa Gaddafi, kuko bavuga kuko Gaddafi Afrika yunze ubumwe yari igiye kumuhereza inama ituma ava ku butegetsi nta maraso amenetse. Ariko akanama gashinzwe umutekano ku isi kakaba karagise gafata icyemezo gihubutse cyo kurasa kuri Libya. None ubu ngubu Libya ikaba yarabaye indiri y'intambara, akaba ariho intambara zihari cyane, kandi abarwanyi ndetse n'abanyalibiya bakaba babayeho nabi. Ariko mu gihe cya Gaddafi, Libya yazaga mu bihugu bifite abaturage babayeho neza ku isi. Tubibutse kuko akanama gashinzwe umutekano ku isi kagizwe n'ibihugu 10.
hakaba hariho bitanu bihoraho n'ibindi bitanu bidahoraho bitorerwa manda y'imyaka ibiri. Ibyo bitanu bihoraho twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twavuga Ubushinwa, twavuga Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Uburusiya. Uyu mwaka Afrika ikaba ihagarariwe n'ibihugu bibiri bifite manda y'imyaka ibiri. Ibyo bihugu twavuga ni Niger ndetse na Tunisia. Akaba ari byo bihugu bihagarariye Afrika muri aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Abanyafurika cyangwa abaperezida b'Abanyafurika bakaba basaba Loni kuko hashobora kubaho amavugururwa atandukanye kugira ngo Afrika nayo irusheho kwibona muri aka kanama gashinzwe umutekano ku isi. Akaba ari akanama gafata ibyemezo mu bijyanye n'umutekano ku isi, ariko cyane cyane kakaba gatungwa agatoki mu kubangamira ibihugu bya Afrika, kuko ibihugu bya Afrika byinshi byagiye biraswa imyanzuro itowe n'aka kanama. Tubibutse kuko bino bihugu bitanu bifite umwanya uhoraho muri aka kanama aribyo tumaze kubabwira hejuru. Iyo kimwe cyitambitse umugambi runaka bashaka gutora, uwo mugambi ntuba ugitowe. Ariko muri ibi ngibi bidafite imyanya ihoraho, iyo cyitambitse umugambi runaka, uwo mugambi nta kibazo ugerwaho nta zindi ngorane. Abanyafurika rero cyangwa abaperezida b'Abanyafurika bakaba basaba kuko kano kanama kavugururwa. Bakunzi bacu, tukaba tubashimiye tubararikira ayandi makuru ari buze kubageraho mu kanya katarambiranye. Mwebwe gusa mugume ahangaha kuri uru rubuga, stay in touch.